January ni somni panga sang ni somni paruk chalni ania bazar thlir tu te chibai ule Ukraine indona ti topani theina na inrem na zongin zirtom ni le inrin ni khani wei khopui Abu Dhabi a Russia Ukraine le US official te chunin bia ni zan khan inrem na mu mal nei lovin an trina kar le lama inbiak na hi nei chunjom le ni se an ti ani hetianga inbiak na nei la hian Russia chon drone le missile mangin Ukraine khopui ki fa beireng thowa zirtop zan le inrin ni jing in kara ki khopui an beina hian mi pakhat thin mi palin hliaman tuara kif khopui power pack na chu ti chia in kif khopuya in sang rukvel zet chon electric heater le AC an mang theilowa heti la hian temperature chu -10 degree Celsius te ni wangin kif mi puiten khongoi thak hle ni pontongin zirtom ni tangkhana voi khatnan Russia Ukraine le US official de chon dokan pakhat ki lin in biaknan neya UAE sarkar tu puang tu chuan hei in biakna hian US rut na zinga poimo deuh an soi ho ni in a soya in biakna hi boruak thatak hnuaya nein a thazongin engkim soi ho ania Russia le Ukraine palai ti hmai chanan in betheita ringot po chu mason na ni ati hei in biakna hian Russia chon Ukraine ram an lak sak an thun hnuayan davek rilawa Ukraine sibaite thiar chu an phut an ti a Donbas bial hi Russia in neyan tum le Ukraine sibaite chu san turan ti rengania wangin in biakna po hian an khelber turang ayan isa a engang taka soi ho nge nia in remnan nei theyem ti puana ni lawani Donbas Ukraine ram khochak lam bial lian tak Donetsk le Luhansk area mineral resource nga thlai that du na hun le steel industry lian omna ni a chuba ka chon Sea of Azov kalpo theina hun poimo takani bok in biakna tran ma khan Davos sa Ukraine President Volodymyr Zelensky chuan an ram chan an tumlo thu asoya kan ram khochak lam chungchang che hi kan mutana ni alo ti to ni Middle East boruak clearing khowela thawna company lian te chon zirtom ni le nimin khan Middle East pan turan thawna ten thlo tir ngam lova Netherlands thawna KLM te Germany thawna Lufthansa te le France ram thawna Air France te chon US le Iran in kar boruak wangin Middle East an thawna thok turan kan sel veka Israel UAE le Saudi Arabia thok tur thawna te chon chet tir ngam lawani hetianga international airlines ten Middle East an pan ngam lo na chan hi chiang taka puana ni lova Dutch public broadcaster NOS chuan KLM in Tel Aviv Dubai Dammam le Riyadh khopuya te thlonan thlo tir don lo thu an puanga achanan puang lo thunga Iran Iraq le Israel te baka Gulf ram sang thlo khum lawan du ti an soyani German Airlines Lufthansa chuan March ni somni pakwa thlenga tan te rana thlonan service tir don lo ti an puang bok kan hriat angin Iran mi puite chon Ali Khamenei sarkar paithlak du in Iran rama tual chung boina chuaka US President Donald Trump chuan Iran thunei tu tewawin mi puyan tha zel chuan sipai manga be tum thu asaya Iran boina re deuh to chungin US sipai te chu Gulf anin singsana sa a Trump chuan Davos World Economic Forum a US chuan Gulf indo long rual armada tirlu thu le Iran chevel ngun takin an thirang thu asaya heti la hian Iran chuan US ina be ni chon na takin a chang le tang ti an soi vereng boka hetiang boruak kara hian France National Airlines Air France chuan Dubai an thona service an ti tobri thu an puangani Trump hian Air Force One chuan lain Iran hingun takin kan thireng ti asaya enge mo thlen palveng turin long tam tak kan neya kan long rualin Iran an pan me kani engthil nge thleng kan hriang chu atia Iran panin sipai rul kan tir me ka engma thleng lo se kan ti hle ma se kan en uluk hle ani ninga ni khan mi zariat somthum pasari an khailum tur ka danga danglo wila chon an thivek to ang kumsang khal liamta thil thengang mai khani ati boka Iran chon US ina be ni vai chon Middle East pumpui chu indo na huna ni ang ti asoi vezel bokani hetiang hi ni wangin Europe thona company lian te chon Middle East an thona service tiran ngam lo ni na langa ni zan khan Air France chon Dubai service an ti top chu an service chunjom tir le don ti an puanga helai bela boruak in mungmek chungun takan thirang thu an soile to thungani Indonesia ram West Java province West Bandung bial Pasir Langgu khuwa na satakin le yamina alo bera mi pasari an thia somtel an bomek bok nimin jing lamdan ni vel khan burang rang tlanga tanga leitol chuan Pasir Langgu khuwa in somthum vel zeta hnola
Jinglam mutui lai takani wangin in nei tu ten in sing saman lawa. Indonesia Disaster Mitigation Agency tupuang tu Abdul Muhari chuan mibo an tam thu soin leivung ina chilhnem hle nian riat thu asoya. Local police how tu Ewa Yoga Sara chuan leimin hi chaklama sa bereka khuang kaina hnol thak ni in asoi. Indonesia sipaile Disaster Management Agency baka mitlom ngai ten chan chuan nan thok meka. Chiana danga thlen bello nan helai bela chengte chu thiar chuan nia. Leimin na chilchin hi hektar somthum vel zeta zaw ni in an soi. West Java province a hian zirtop ni tangkhan ro sur na sa a. Karawang bela chuan tuilian na sa hle a. Sitarum le sibit luite liana. East Jakarta bela po ro sur na sa wang hian tuiliana. Mi za chuan tlan chemek ni in soi ni bok. Brazil ram President Luis Inacio Lula da Silva chuan US President Trump chuan UN ang Paul Thardin tumin Board of Peace a boy puimek ni in asoi. Lula chuan President Trump hian UN siam thattum lawin anei tupa ni theitur Paul Thardin atuma Twitter mangin khovel aro rela tumme kani ni tin main social media thu soi chu khovel pumin kan soi lui mai ani hi ati Lula chuan khovel pumaro rel nan ram noi dan ain ram sang tang rola ro rel na thazok ti sain event thuthung chu thi amekani atibok nimin lama puan to angin Trump hian Switzerland ram Davos sa World Economic Forum Board of Peace dinani thu hi apuanga hemin nu hian China President Xi Jinping le Brazil President Lula ta hi phone in bia in khovel pumin rel bol na event chu lailum lu tu ni zel theina na malak thanti thu an sai dunani President Trump hian Board of Peace adin mai pi alama hian event noya pol poimo sang a chua san meka atira Board of Peace Gaza boina chingfel tu turanga soini ma se Taman Board of Peace thuthung pheksom pakhatzeta se puan chua chon Gaza minga langmi alawani indo pui panina zo nuwa din event noa hian khovel ram sang in an sum tho tur tho kim lawin sipaile ral thuam lama suman mangtam tualani USA a chon thlasik thli puina takat le wangin thona thlok tur sing khat don an thlok chuak theilowa vura tlakna sada wangin kong pui poimo tam taka lir thei tlan theilowin anom mek bok US National Weather Service chuan New Mexico tanga New England chu thlasik thli pui tle theina hmuna an puanga hemi bial chunga hian US puma mi pui za somli a tam maktadoi za somli vel zetan chenga Texas kho chaklama tanga North Carolina thlengin na sataka vur sur turin an soibokani nimin khan Texas State Transportation Department chuan Dallas ko pui marlam kong puya vur ta thalak pho chuakin a thei ram chuan in chunga omtur tulawa pon chu alo ni se thlasik thlia tle mekani ti in mi pui ten ria tirani thlasik thli puya te ba ka vura tla ka wang hian US mun then khat chu zana -24 degrees Celsius te ni a heti la hian Texas le Virginia State a chuan vur tlana sa wangin mun tam taka power supply an nei lawani inrin ni khan thona thlok chuak tur sang thum le zalia e tam chu kan selani a voina thlok chuak tur sang ruk zani don kan selani boka Washington New York le Boston ate chon pona vurtla in tiang hi fit khata cha te ni anti hetianga ni wang hian voin in khom chu online nei turani thu ko ran sang in an puanga state enga moza ta naktu ka tan school le college chol an puang to ani European Commission President Ursula von der Leyen le European Council President Antonio Luis Santos da Costa te chu naktu ka India Republic Day voice somsari pasari nalom na puiber New Delhi a chief guest an nidona nimin khan India raman ran lut thole ani January ni somni pasari hian EU India summit nei turin ruam manania heta hian von der Leyen le da Costa te hian telngal dona Europe le India in kara in sum don ton dan tura ruam manna poi mo sang an soi ho tura ngayani European Commission President von der Leyen hi Union Minister of State for Commerce and Industry Jitin Prasada chuan airport a alodong songa Ministry of External Affairs thupuang tu Randir Jaiswal chuan exa alom na thu ziakin European Commission President Ursula von der Leyen chuan India le EU inzom na bung poimo siam tura India ramaron tlo hi thinlung takin kan lo lomani atia India le European Union chu khowela democracy ramlian pahnian ni wangin chungri la inriat thiam na la inrin ton na manga indor thin an ni thu a soibok India le European Union te hian free trade agreement zia tumin man la meka anziak fel the ni chon mi puitlu le ding on ni don te ni tin khosak na khoi dang lam na sa hle don ni in
von der Leyen chuan Davos a World Economic Forum a soya ti turala omnuala mase kan ti filtrep to hein rem na puiber mother of all deals ti in mission khat chuan an soi hialani ati Tholenia summit a hian India le EU hian defense lama tho hona tur chungchang po an soi ho don ni in EU official te chuan an soi bok social media influencer la le soi sel lo an ru te chuan nikum September ni soma ka hlum tak Charlie kak thattu chu a hria mase damala du wangina soi chuak theilo ti a soi Jack Nila podcast a hemi chungchang hi te thian a soya ka thi chan hi feminism lam ne na in kai hnoyang em ti zona chu te thian changin chu tiang ani lo thu le chu aya thil serious jok chu ani atia tuinge that ti hi ka hriani engtin nge ka dam rengang ti ero ka ngai to ati te chuan American commentator Candace Owens chu ka thi dan chungchang all out taka soi chuak om chunani atia rorel na fongchel tu den a thu soi enga man ngai lo wanga soi chu phal sakani ati thunga tuin nge that ti ka hria Owens thu soi hi thu nei tu ten an ngai thu tak lova ril ru boy mi hang du pakhat ve mai ni nan ngaya thu dik po soi sela paid influencer le bot ten na sataka bein thu dik a soi lo ni nan chu thei zelani ko su ne na in thuam pa pakhatina soyang hi soi se chona kan hup dai toang ati te thian ka thina chungchanga thil hria chu soi chiang lovina pe hel kuala ka thina chungchang olau taka soi chu thil poi taka ni thei atia khowela hian in huat nan na satak ala thleng renga fing taka midang hnial thla a sumle pai tam taki tho chua box si chuana mani pe ka ngai ani ati bok Candace Owens chuan Charlie ka turning point USA shoi tu tele do sana choi sang tu te ngei khan an phat san ti ka chiang ani alo ti to ni Charlie ka kap hlum tu nia ngai Taylor Robinson chu manani to a ma se tun thlengin ala in puang lo ani bazari lo thira wangin kan lo me